ko ka amigo, basta kalag-kalag abdi kaayo. Ay sila numero uno nga mga dito sa minteryo. Kandila ilang dalon dito para inong managput kuno. Ang ila adi aing plano, ang halad sa mga tao. Sa minteryo managput na ta, atong birahan bisag unsa, basta lapas og init pa. Ang usa ko nga amigo, naniid siya sa mga tao, kayang iyang tirada dito manguha jud og halad nga biko. Kusa wala niya pakyasa, siya abdik pagyud kaayo. Unya pagkuha niya og biko, galagok kay panos di ay to. Sa minteryo managkot na ta, atong birahan bisag unsa, basta lapas og init pa. Ang ikadua kong amigo, gasuroy-suroy sa minteryo, gadala-dala siya og sako, kay manguhag dino og sigarilyo. Dako ang iyang katingala, nahadlukan jud siya kaayo, kay pagsulod niya sa sako, di istoryang gihalaran sa bino. Sa minteryo managkot na ta, atong birahan bisag unsa, basta lapas og init pa. Ikatulong amigo in taon, nangita og nindot nga pansyon, kayang iya ang buhaton, pahilak-hilak ibabaw sa pansyon. Unya ang halad iyang hikapon, kung init kini gihapon, ang bulsa punon og pagkaon, para silang tanan makakaon. Sa minteryo managkot na ta, atong birahan bisag unsa, basta lapas og init pa. Sa minteryo managkot na ta, atong birahan bisag unsa, basta lapas og init pa. Tara na bay, adto na tag minteryo.